Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Segenap puja babandung gedenya puo kepada tu Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah bak malam yang murah rayanya mentenggebri kepada getanyo dua buah nikmat, yang dua buah nikmatnya hanjit tapekan dan harus tapunya, yang teh nikmatnya nikmat iman dan nikmat Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala mentenggebri kepada getanyo kesehatan. Pajan baru meyum kesehatan nyan mak dikala getanyo kata bak rumah sakit. Watetro bak rumah sakit gebeda hurung tidur gejak bak tanyo pah tengah diimpus. Wa mula nyana umur panjang nilakah baklong geseol lewa mula syakir inan baru meyum nikmat sehat. Juga Allah Subhanahu wa taala mentenggebri kepada gitanyo kesempatan. Alhamdulillah, pak malam yang murah rayanyo bapak gesik yang ganteng, juga Tengku Imam yang ganteng, juga abi-abi Walid, juga ado-ado lun abang-abang lun bandum ummi ibu pertiwi dan mandum yang katruk kuno. Dengan berkat kesempatan yang Allah beri, maka kita jaga kesempatannya. Alhamdulillah, malam yang murah rayanyo manteng geberi kepada gitanyo, maka dengan nyankeh gitanyo manteng dapat duduk nyempat di ke mimbar. Salawat dan salam juga getanyo hana wasit sabi-sabi getanyo berdoa, tanyo melake, tanyo mengadai kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeputruk kepada penghulai getanyo Nabi yang getanyo idam. Walau getanyo mak hantam pernah taduk dengan Rasulullah, walau getanyo abi hantam pernah tamekem-kem dengan Rasulullah, tapi bak babah getanyo sabi-sabi leh sembahyang, walau di manasah, walau bak masjid, walau bak perkantoran, walau tungku bak balai put. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Juga kepada keluarga, sahabat, ulama mutaqaddimin dan ulama yang muktabar, dan ulama-ulama yang mutaakhirin, dan ulama-ulama yang na di atas hurung dunia Allah. Kata ta'zim wal ikraman yang terhormat kepada Bapak Presiden, yaitu Bapak Gesik, orang yang melangkuti ji ino lam kampung. Hai mak, nyo Pak Gesik yang nala kampung begat na sayang. Watetro gejak Pak Gesik nijak rumah Pak Gesik yang kolor-kolor di mesuk Pak Gesik. Daripada ibu tidak truk kenan Pak Gesik nijak rumah long si Pak Gesik singa kawin siagam. Nyani Pak Gesik moi lurah di mesuk goplong aju. Pajan baru gat ngom Pak Gesik watai tubit peng BLT. Nyan watai tubit peng BLT kok rame tu baru rumah Pak Gesik. Tapi watai habis peng BLT bapa abah rat gedang. Pak Gesik lapah Gesiknya. Tapi kita melake beruh kita nyo urang kampungnya hana kampung ide jang rolong nekalan.
Kampungnya jauh-jauh manteng gubernur boleh pegah di dengku imum. Kenyo dengku imum. Kata takzimul ikraman yang terhormat kepada gurelun yang ulung cinta. Gurenyo kamu di dayah Al-Munawarah. Ya, 4 jenis kalian nepai yang bersinar-sinar wajahnya. Ya Masya Allah. Bak dayah Abu di Kutakrung. Long pernah luaih juga bak di Kutakrung lu poh-poh pijit di dia. Karena di dayah tengku lagi lampu kelap kelip pijit tengku mepoh-poh nyamban. Alhamdulillah bak uronyo tengku kamu kagak pertemukan tanpa tak terduga. Kata takzimul ikraman yang terhormat kepada ketua pemuda dan ketua pemudi yang katna bak malam yang murah rayanya. Hai mak, nyo ke berkat anak muda cini kalian. Anak muda yang kedua uro bunuh cini kalian bak jalan nepai. Nyan pamplek kasiap ipegat wate saah long tamang bunuh dalam perkalangan balai butnyo. Pu foto calek melat. Tampi geteleng di tengku ampun cini nyo foto draw tu kadung foto calek kadung. Tapi alhamdulillah liudang mata long kalat nyo nyempat nyo foto lon. Alhamdulillah. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada seluruh jamaah pendengar dakwah yang ulun pemulia. Segolong panjang tak pegah haba. Long tanyang bak mimi ile. Mak yang mutua pupoh tahu dakwah malamnya nyempat yang duk bak teras ile. Pupoh 12 ini du. Alhamdulillah sagonyan pupoh tahu dakwah. Apoh 8. Poh 12 sagojeh pupoh. Poh sa alhamdulillah icung balai je pai. Ada medih yang icung balai kena nudu ngemangat. Ataupun takkan toduk je long du inan manteng ni drone kena. Je. Alhamdulillah. Mak yang mutuah, abi yang berbahagia. Bak malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipergi oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai teruk ke Baitul Maqdis. Bawatnya Nabi getanyo gepelemah syurga oleh Allah. Bina asok syurga gepelemah bak Nabi getanyo. Lehnya gejok Nabi getanyo giak pelemah nuraka Allah. Lam nuraka kali gepelemah asok nuraka. Bawatnya Nabi Muhammad gepetren mak kena udunya. Bawatnya Nabi gegli. Itanyang lisra sahabat bak Rasulullah, ya Rasul, pakan nemo ya Rasulullah. Bawatnya gejawab li Rasulullah, wahai sahabat, cukup le lam duraka urang fakir ilmu. Bawatnya sahabat getanyang, ya Rasulullah, pu fakir harta. Kan ya Rasulullah, putra Sid urang fakir ilmu. Makanya maklam raka ini letat urang fakir ilmu. Maka bak malamnya judul mantang tabuh tentang pengajian bet mantang. Alhamdulillah. Maka perle datang. Maka apabila lagi tanyo nak merempak berkah gure, walau getanyo mak nak tabut bak abi noi balai. Tanyo yang ubud-ubud na tabut bak gure. Getanyo sebagai orang tua na tabut ino bak tungku imum imlasa nak mendapat keberkahannya kan meceh bak anak mit termasuk getanyo urung tuha nak na berkah gure tungku benar 3 perkara. Yang pertama putra tungku nak na berkah wate saah getanyo tabut. Getanyo benar sopan iku gure. Pajan ditanyo tungku sopan wate merempak gure mesun na gure gejak bak kedai nyan payah tatret becut ile bah gejak gure ile uronyo hana uronyo gure wate saah getamang lang kedai ibadah anak darah retak-retak ubeno ikan gure selfie je dengan drone figure je bak beneh kerpu pedang gure selfie pap terapi peek tungku mantap ilek. Nyan hana adab. Pajan masa baru adab tungku danyo kebiasaan wate puasa. Nyan dan belum puasa ke pajuh makanan tungku ngop piring tungku.
badan tungku juk pingkom gute nyamban tungku trotat jaga metekui mana watai mejak lam belum puasa ke gure yang kelaganya tapi nyogo pun itibit baksat makanan nyalam belum puasa saya gajak menan tapi nyo jenuh panena guru-guru lembung gure ke gure apalagi retak-retak kanyo ya retak-retak benan tapi getanyo nak keberkahan daripada gure getanyo benar yang pertama pun adab. Putra mak lo pegah yang pertama benar adab, alhamdulillah. Yang kedua yakna keberkahan gure getanyo benar cinta kepada gure. Kiban makna cinta merempak walid mesti bekerja abad jalan. Walid I love you kan menan. Merempak tengku imum kadang-kadang anak buat tengku imum nekun merempak tengku imum I love you tengku imum. Kan menan makna cinta. Cinta terbagi kepada dua. Makna cinta ingat kepada gure. Dikala lehna semayang hai makna berdoa ku gure ya Allah. Nabi ya Allah keberkahan kepada gure lun ya Allah. Nabi ya Allah pemudah rezeki ya Allah ke gure lun. Nabi ya Allah berberkat yang doa daripada anak murid kepada gure. Walau uronyo haimak getanyo hana tamu doa kepada gure na so doa. So yang doa yang pertama malaikat. Yang kedua engket yang na lam laut nyan gemu doa kepada gure. Man pu tujuan getanyo doa kepada gure. Tanyo anak muda na tabut imnasah pu tujuan getanyo doa kepada gure. Supaya getanyo nak mengikat hati, nak metamah to dengan gure. Itu yang kedua. Yang kelih khidmat. Kiban khidmat tunggu. Khidmat tunggu tak pegadah beban gure. Dalam artian kiban wate saah gure tengah cuma tok ino. Lam perkalangan dayah tanyo anak muda tengah tajak ngan Honda. Tatrun tak pedang Honda. Lenyan takun ba abi nabi long se kedih abi nyan gecok tungku le tacok le tanyo nyan ta bantu gure nyan termasuk getanyo khidmat kepada gure. Yang kedua tanyo sebagai ibu-ibu na tabut ba gure inang takalan gure inang tengah gerun bro tatreun bagah-bagah tiga getanyo bi ummi tah longrun bro tiga nyan khidmat kepada gure. Sebab no tunggu orang jakbut terbagi kepada dua. Yang pertama jakbut. Kiban ya keun jakbut tanyo anak muda oronyo tajak bak balai abi kena. Watanyan digetanyo tacok kitab. Leh tacok kitab tame bak tempat masak. Truk ke dia bak tempat masak bu. Leh masak bu top kitab. Leh top kitab pajuh bu. Wate saah geyu le gure. Mesti contoh firman kono tajak ile siat. Get tacok je siat je. Gad gure. Firman tak pegak panggung siat je. Gure. Nyamban getanyo khidmat kepada gure. Alhamdulillah. Kini kalian panggung oranyo sang lagi kunuk duk pelami tiga tik sang. Cukup lagak citeh duk le tiga. Ya masya-Allah. Ni kalian dak nara baru tu buat sampai kena muda. Ya luar biasa. Nyo khidmat kepada gure. Hai anak lon yang ubud-ubud. Nyo getanyo tajak ubud kan. Lebih gat bangai daripada cara. Dengar begot. Putalung pegah tak nyo nak. Tajak ubud lebih gat bangai daripada cara. Kembali kepada dasar. Buno ge pegah. Getanyo tungku khidmat kepada gure kan. Yang kedua, getanyo hai mak yang mutuah dikala gure getanyo dikala wate saah gurun bro tarun kata segala macam nyan kana khidmat kepada gure, bantu kepada gure. Bek babo deo itanyo kan wate na gure tengah gurun bro itanyo bah menan gede gurun kora ko mesti baledro ya padahal gure ko he ka gebantu tanyo dalam jamaah gebantu tanyo dalam segala macam itanyo hana bah menan gede kepada gure ka. Yang kedua ya minta ilmu guna putra mak jakbutnya golom lagi baru pemanasan ni leo. Ni fikir kam lagi golomnya baru pemanasan. Yang pertama bek tua putra bodoh mak lo pegah jakbut sagonyo putra telefon yang pertama jawab nyancok tengku imum jawabnya
kopah geduk tu. Ika sampai geduk jawab ke pegah. Hai jabut hai. Nak ku dia Malay tu. Sampai tanya geduk ni jawab. Atatna tu. Yang pertama jabut. Kiban jabut. Jabut yang pertama cok kitab lengan mulang pu yang kepegah le gure bertingat. Watai geyu le gure betatem khidmat kepada gure betatem patih gicok le abi umi cok isabah gelah bedah cok isabah gelah nyan mendapat keberkahan daripada gure walau bangan hai tu wicak ku jabut karau mati ku dia hana je ku kitab khidmat kepada gure nak khidmat kepada gure nak doa daripada gure walau kena doa daripada gure nak keberkahan daripada gure itu yang pertama. Yang kedua yak minta ilmu anak muda. Kiban yak minta ilmu mono goknya gejak abut kono. Gejak abut tanya anak muda ajak abut ba gure kono tanya dah go pegak le tungku ilmu pengumuman tungku ilmu segalang kera lepak cukup gagah nyoso tungku ilmu matai beno ya masya-Allah nyuruh tungku ilmu daerah long gede daerah gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anak muda untuk malam nabut. Ikali anak muda nyan urus pegak mengangkat. Dikudi. Hana soja tapi lagi tungku imum tu. Hai, nyam begot hati-hati wakah. Yang duk lambat seke long weha. Embang pegah long weha nganggo pegah go promosi dro weha. Yo tu. Yo kan? Hai jino sodrop bawa weha reo. Ni kala pak kuimum kau yang kuimum kan dia nak guk macam beres amban upaya lai lum malam nyo hati-hati anak dara yang duduk buat bini support yan kan hati-hati yang truk limpun duduk uka kena pegah ikap dia limpun kau bahaya anak muda nyo nyoroh limpun raya kemah tu hana ubat nyoroh pubut na ubat bercuat nyoroh limpun raya kemah tu lei ji ya ni uleh sikit-sikit apa pegah hai limpun hana ubat ji. Kembali kepada dasar. Yak minta ilmu anak muda. Mesti ingat ni. Yak minta ilmu truk kuno ne pubut segala macam. Lehnyan tungkun ne beut watai geyu le abi. Hai. Nak coi sabau gelah. Jak karona. Nyan hana khidmat kepada gure dia. Nyan hana keberkahan daripada gure. Maka yang lebih gad tungku tanyo tajak bakbut bek tiak minta ilmu. Hai ni urang jakbut terbagi kepada dua benar kayo. Lan tayang sigata. Yang pertama putrana ya takun habis tinggi kau. Yang pertama yang kedua jak minta ikaso yang lebih katim pu jakbut pu jak minta ilmu. Yang kedua hang katim takzim kepada gure. Ino tajak bakbut. Hai ane. Nyo abang long bandum tanyo tajak bakbut musim lasah lebih got bangai ju. Bu tinggi-tinggi ku deh, bu peraka buruk ibabah ju alhamdulillah. Musim lekal dengan kok bangai kau kah. Uka ku jak ulika katret. Bu got bangai ku deh alhamdulillah. Bu tinggi-tinggi ju deh. Hai muno. Nyo bangai tanyo kan. Nyo cara angku sambong di neo. Sambong tu bang kalau ilmu bacun. Ai lo mai balik. Bukan puan Fatihah hajud ku. Nyo kuatan bertau mi melata. Itanya lebih gat bangai beje kembun. Hai, nyo lu pegah cerita sabo. Ka dengar cerita. Dengar begot. Jamun nasidro anak muda tunggu. Nanjihkan inna a'taina. Katruk kono nan inna a'taina. Hai, kalian dia dengar sagonya. Cerita inna a'taina kalian dengar. Lam Al-Quran inna a'taina. Yang dengar cerita inna a'taina habis hantam dia dengar. Sebab dengar dakwah tungku ijih kan hamba han habis-habis. Apalagi sejarah Nabi tungku han habis-habis cerita. Gebedah tungku Mahmudi cat ngurang-ngurangnya. Jih hantam pernah aku dengar tungku yang berkhabar. Gebedah tungkunyo ka hantam la ilam kau. Ya ka, nyo dengar begat cerita inna a'taina. Bak watenya si inna a'taina pakan gebuh dan inna a'taina. Si inna a'taina ji sabe-sabe bak babahi hong aja inna a'taina ija umma inna a'taina ipajubu inna a'taina ija ubale inna a'taina itu semayang inna a'taina duduk nanga ni sampai ikun sabo alah hai tungku inna a'taina
Kaiboh lengan di tungku inna ataina. Si inna ataina nyo tengah ngak je. Idiot urung. Peraka menu ija. Hai kan? Bak watenya gure tungku sakit anu ke. Ya lagi abi tungku kan anu darah ku tari dadat. Puk berat tari. Si inna ataina le puroi di. Kaku bak watenya go pegah go heu ubena santri mandum. Wahai santri putra, wahai santri putri, tubit ilasiat kunong ucong salah. Itu bit mupluh ribedro tungku santri tak jai dadat. Kakak bak watenyan go pegah le gure. Nyo harus katib, nyo harus kapubut siat. Tibalom pubut gure. Tayak merempak siat Nabi Khidir. Ya merempak siat Nabi Khidir. Isuut lah murid-murid dan gure-gure lain. Pat tak teme Nabi Khidir nyo. Pat Nabi Khidir geduk nyo. Isuut lah ina ataina je tu bit ijau ke sira dalam barisan watai jamun. Jangan. Assalamualaikum gule. Jok long ja mantang gule. Isuut lengan ka pungo ina ataina. Pungo awal lang lambe tai truk pungo lain. Hai na ataina nak ke depan Nabi Khidir. Pokoknya long ja ya sitat Nabi Khidir. Isuut le gure. Ina ataina butoi kata tiak setat Nabi Khidir. Butoi gure. Nyo butoi tamang udalam nak lunjuk peberkalan untuk tiak setat Nabi Khidir. Bawa tanyan budah inna ataina tamang udalam. Watetro udalam kebedah umi. Lehnya le umi kan berkati kena ataina kan. Gebet kecawa sakale umi kan. Nah le berkata kejuk ke inna ataina. Nampaknya inna ataina je pilih. Get. Kalau si inna ataina ijibi dudah tamang gure Walid abilah. Inna ataina nyempat perbekalan untuk ya setat Nabi Khidir agad gure. Dudah watai segolom itu bit itanya mbak gure. Gure. Nyok lampung lo tanya mbak dak na gure. Pat tanda Nabi Khidir. Tanda Nabi Khidir hana tulung jaronyo hai mak. Nyo hana tulung jaronyo. Untuk watai merempak Nabi Khidir kamu mat jaro bila hana tulung jaro rayuknya berarti nyangkanya Nabi Khidir. Man lompat datang dalam Nabi Khidir. Nabi Khidir gesuk baju putih, gesuk surban putih, mantung putih. Nyo bedahlah inna ataina berangkat. Bak wateja inna ataina. Ban katruknya kena getamang lam gle. Tiba-tiba na urang hoi inna ataina le inna ataina pasu ikalalom inna ataina pasu dudoi hoi kata inna ataina bai paling kalang kuburan tu gekele urang kuburan inna ataina ho gunu ja long gunu ja bak gure bak Nabi Khidir pebut bak Nabi Khidir. Anak gure sakit guyung berdoa ciat bak Nabi Khidir supaya anak gure berpulih. Oh padat. Long ronyo tengah kesepat le malaikat yang palang kubu. Kayu berdoa ciat bak Nabi Khidir bek kesepat. God. Menan mentang ku pegah. God. Baik uri idiot menanju. God menang kabeh kaju beuh. Jak le beuh. Assalamualaikum. Tapi nyo nak tinggal ku beuh. Bek tua ke? Insya-Allah beuh. God. Ibadah lo minat tenai jah. Bawa tejak lom na urung hoi lom inna ataina ikala lompat tu bawa tenyan kai kalan rupanya na bak mamplam hanabo inna ataina hok ni jaika long kono melompak Nabi Khidir puput ka melompak Nabi Khidir anak gure sakit ku yang berdoa seakan anak gure berpulih. Oh padat kamu doa ke Tuhan ku ale orangnya hanaboh lom muboh hitan karat tuha bak mamplam hanaboh lom putra tak kamu doa ke benaboh God untuk yang nak tinggal aku boh insyaallah bedah lom inna ataina ja'lom di tengahnya tungku kamu merempak lom hoi lom inna ataina hok kena ja long kono melompak Nabi Khidir tujuan merempak Nabi Khidir anak gure sakit ku berdoa saat bak Nabi Khidir berpulih anak gure padat kayu berdoa ke long siat ilong sampai ka digelar oronyo mentuha katuha ku hari hanai kayu berdoa saat bak Nabi Khidir benai get tapi insyaallah boh nak tinggal ku boh
God ibadah inna ataina ijak sampai teruk ijak tu kadah laut bak watai kadah laut hai tiba-tiba na urang pakai suruban tu bajai putih tinggal di apa gure nyempat tang Nabi Khaidin ge pegah le gulelun nyo ge pakai bajai putih ge pakai suruban putih sangnya nyo Nabi Khaidin ibadah lah inna ataina ijak itempang ke ing dah Nabi Khaidin nyo bila kata pulung Nabi Khaidin dan dia pakai kepegah legu lelon dan dia pakai serban putih dia pakai baju putih dan Nabi Khaidin salam ni baik salam tinggal di kana pesan terakhir gure watat numpak Nabi Khaidin mat pak jaro nyo hana tulung jaro nyo berarti ka betul Nabi Khaidin salam ni baik mat nyan kalan don Nabi Khaidin nyan Nabi Khaidin don ka betul Nabi Khaidin gekem Nabi Khaidin puna pakat mono long guna gujak le gure le abi kena bak drone yang merompak drone puna perle anak gok nyan sakit ubena kali kejak bak urang punya hana pulih tapi ku berdoa bak drone laju anak gure kata ka pulih pajan nak berdoa ka pulih hai pajan nak berdoa lam ati ka pulih betul tapi hana lelong na pesan gop putra pesan pesan pertama kan bunong watek merompak drone na merompak ihoilong na atai na balong kalang-kalang kasulang kubu man putra man pesan awaknya ni pegah gesepat lang kubu dah digah nak piu-piu pegah tian bak awak lang kubunya jih jamun urang mengilme luar biasa ilme ji tapi ji hai tem semua but lam kampung iwak-wak keroi ji ko jap ilme saja ni tapi hai tem semua but maka gepoh ji maka uronyo ubena ilme yang nabak ji kajuk ke kalakai kero ke menalong begah nyo apabila kajuk ilme nyan ke kata nyan iji hale gepoh le malaikat kaku mayang kedua non alam apa tu putra apa tu bunuh bak waten nak setet drone bunuh na bak mamplam tiba ipegah ji sampai karat tuhari hanai bedah bohlom iyo berdoa bak drone siap benar bohi hai nyolong pegah bak kata ji hana boh nyanji pada hai jamun urang membawa orang berpangkat orang yang mulia tapi dengan kesombongannya maka ji hana gebiboh oleh Allah Ta'ala yang kau pegah bak ji nyan ubena kemuliaan ji ubena pangkat ji ubena kehormatan ji kayu kah berarti menang belakang kehormatan bak ji betul kah ke jangan baiklah nak botu kah pula tak botu puno kan watai longjak puno nak merempak mon sampai pegah keroi ji kaji mon tuhai pegah hana man putra teman yang berdoa bak ro ni meno mentang pegah ju bak mon tuhannya jih jamun tungku bak punggung ji namu bak punggung ju na mutiara nyan kayula mutiara yang na bak punggung ji kuno watu nyan kayu juk kegata supaya nak nai God dudo aku dalam kaidin kalau penghormatan kalau kabare kaku bak watenyan gekel le gure gekel le abi inna ataina nyo gata mekawin beh ni kalau nyo inna ataina anu gure yu mekawin beh hana go pegah ngan tho yu mekawin pokoknya pesan daripada Nabi Khaidin yu mekawin hana go pegah ngan tho iwo inna ataina du tengah perjalanan iwo dom katru iwo kenan wate trok bak bineh kubu ikul lawa kubu inna ataina kiban kalau permintaan kalau kau pegah bak Nabi Khaidin kayu berdoa kalau putra kau pegah muno kau pegah kah urung ilme jamun kok jah ilme sajan ku tapi kah kerit watena urung yak temanyang bakahan kau pegah watena urung semuput inoi balem kajahan kok kerit kah ilme maka gepoh kah kubu habis gepoh ilme kah maka bele gepoh mereka ubena ilme kah kayu ke gede tinggal wata Nabi Khaidin pegah buka cok gede yang penting kebek kena poh mentang kajut cok buka kah kana ilme saboh keju kana mudahnya kan mana tengak ngaknya
Duduk ijak lom kabeh. Kaji jak bat tempat kedua. Teruk bat tempat kedua ijak lom ya. Berompak tungku na bak mamplam. Na taina tiban kaluh ka begah. Kaluh ku begah. Putra ka begah, lakat kayu begah mano. Putra ka begah. Kah kon. Begah mano pada Nabi Khidir ku begah mano haji sampai hanaboh hi. Kah orang yang berpangkat jamun padahal. Kah orang yang mulia jamun, orang yang berwibawa tapi kah sombong dan tat kah? Kah angkuh kah? Bang gebi kaya oleh Allah koprat angkuh kah? Maka kah hana gebi boh oleh Allah Taala. Oi kok beri aboh dulu kah hana boh. Maka uronyo tungku kewibawaan kah, pangkat kah, jabatan kah, jok kulung kuno. Gocok ni yang penting ke benar boh. Kah hana boh tungku kah jilom. Yang kelhe jak lom. Watai jatruk lom naman Tuha. Watai nyan gekun. Hai inna ataina kalau merempak dengan Nabi Khidir kah? Putra ke begah? Amanah long kalau kau bersampo kah? Kah kau? Bak punggung kah yan? Bak punggung kah yan na mutiara yan? Kaula ke dia mutiara yan? Kajuk kelung? Yan insyaAllah kah na'i? Get. Kakuh bak watai yan tungku. Wo si inna ataina kedih bak rumah gureh. Nyan watai tamang lam perkalangan gure ya watai truk lam perkalangan gure na gure tungku kan 15 ton lam dayah na gure 25 ton lam dayah na kalau 10 ton duduk keun assalamualaikum ikele gure-gure yang naik idayahnya ka pungoi na taina pungo wai gelang pulih ka truk stres lom assalamualaikum long pele merompak ngabi siat Nabi, hai abi pak dalam kapungo kah? Kelengan mubu tina taina. Kapungo. Puawai hana pula kapungo lo. Woi na taina. Ka pu kaitan mang pokoknya kakun kolong pungo. Walaupun kakun kahina long tetap pak merompak dengan abi. Bak watenyan tamanglah kenan bak rumah abi. Watetruk kenan udalam. Getanyang le abi. Kiban inna ataina. Go pegah le Nabi Khidir anak gata ka pulih. Ha? Ka pulih. Betul pulih. Kita mang tu ya masya-Allah ka pulih senyak long. Inna ataina jak kono. Uronyo kata mengkawin dengan anak long ka merempak ada baru. Nah ni kala. Wapu yang berkata bet hai anak long. Nya kala anak nyo bek wowo kampung bek wowo balai no. Ha nyo toto rumah wo siat jak long. Sebab meno mak ikamu jamun ka hang bitu-bit dayah tanyang bak abi hobi ka. Nyo abi kan. Hang bitu-bit dayah. Ho pat but kamu tunggu. Bak mon, bak dapu, masjid, pai. Uronyo kagak bitebit Allah Taala. Ho katruk berokan hana tupat nyo senu nyo kampung nyo, punah di kampung nyo lo. Punah di kampung nyo mak. Sedebuk lapang hana mupat nyo. Onohat ni kamu dang jatuh nyo. Pakan wap hana tubit jamun nya kalan ne. Nyo bet tubit-tubit ile. Ya, wap hana tatubit kita nyo tungku. Wap tak takzim kepada gure. Wap kita nyo haimat tak khidmat kepada gure. Nyo anak lun merempak pada perkara sak nyo merempak anak muda. Merempak 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama merempak buno merempak ilmu bak urang dalam kubu kagi juk ilmu. Itu yang pertama. Wap tadu. Yang anak muda walaupun taduk kan peraka ro ibabah mesti cong balai di taduk peraka dia ro ibabah watai ketanya le gure kampung ka tungku lanjut laju wanapu nya tapi walaupun tinggi tungku yang pertama tanya anak muda merempak ilmu yang kedua wap ketanya tak khidmat kepada gure merempak pangkat merempak kewibawa putai keun wibawaan ya wibawa ikun yang kelhe merempak lehnyan merempak urang ya ni kalan wap dabut ya ban adik lon bek wowo adu-adu lon nya tanya yang muda-muda yang golom kahwin jabut ni merempak ada baru ceritanya bak mak mi nyo anak muda ipat yang duk bak pedai bau nyo hanai jabut entip nabi anak dra ni aman muda hang gebi ho dah nyo payah jak kampung lain jak mita kampung lain pi payah najak beut ya hai anak muda cukup pala nyo hana tajak beut nyoroh tam kahwin dengan anak abi ya nya nyoroh tam kahwin dengan anak abi ira baru tungku nyan malam pun tungku nya kai tre dah anak muda hiban tungku musuh contoh lu tajak tungku imung ka gejak
Palu kat intat tanya tu. Kalau ke pernikah lagi tanya. Lu ke pernikah, puap ke pernikah. Wata kalau ke pernikah, jangan malam pertama ikun lera baru. Pah tungku imum. Gazan 14. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh mah ku lagak tu. Pakai lagak tu. Cina kala ni pak ikut mudah ke mata. Manyo tungku imum mawai. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Hana lelu azan. Kalau ni boleh, dia ajaknya orang azan ni. Tapi jadi ko imam, asyhadu an la ilaha illallah. Kita nyong dekat mah. Hai tahu azan, tunggu imam draudi. Nyancok sajadah urinang pakai muknah urinang kan? Ya anak darah tunggu si kana piat sandro ji sini kalan. Nyan payah ni tanya bak anak darah. Nyan anak muda ceritanya yana perumoh cina piasan perumoh tu. Nyan watejak bak pesta kan jak telefon kena buk masjid. Nyan mutu bak tejak bak pesta ha ni kalan mono. Ya, nyan pak ija. Nyo putra kepenan anak darah. Nyo jelebab mesti contoh. Pernah hai mak long kalon. Mono cok anak muda watejak bak kenduri ku imum hai. Ha. Hai cok pun lamari nyai tarik mono. Nyan cina tanya bak anak darah nyan putu juan hayak lagi urun tik je. Nah makna kan model hayak telefon kan? Nah perah anak darah nah model hayak mana? Yang lucu lam de kuimu model mana? Le hayak hayak anu dah kena ina perumah orang tengok. Kak. Adang mana? Nyo sekai pegot. Le nya 60 lah mana? Nyan cini tanya mbak urinang pengguna untuk perumahan. Anak darah putu tujuan untuk perumahan. Nak tepat je lebab yang ni kalah. Hai tungku pan ni kalah ni kena perumah aku. Model peruah tungku yang mutuah. Yang ambil tak fikir tungku imam dan depu. Nyan gedang bak kaca, dang bak kaca boleh keneng kerih. Lega kerih, lega kerut bang bak cermin kau hi buangen ju. Hai hanale ka pakai len tengah horonyo. Nyan watejak bak pesta bajai golkar tu. Hai makna bajai golkar ni ibu-ibu dang warna kuning menduam. Naya warna merah dum. Ikamu peti tuku umum hanju menjejak darat peti awak golkar bedu. Nah awak PDI. Ko jai waktu bajai merah kenan. Nyok kan awak kampanye hana awak pegahnya ilung. Nyok bajai lung pegahnya. Ban kadu inan lip tungku. Hata pegah. Lip le lapih lip. I dalam pengecek warna telefon. Warna bibir. Ya, leunya ketepuk hijau bacuat. Leunya ketepuk merah, ne plap-plip macam kuimung ke lampu hantu blau dan buat pengambu Nya hana getek ke boh celak boleh kuning. Takalan kan lagi krim yang kaile bak kertas kaiten. Lagi giri solut kaiten nak getek dro ke nyan. Cok pingan. Yang ambil tapi ken ku imum dan depan ku imum. Ike yang palak aku kan duho aku jak bak tempat pesta. Nyo bek nai non, nyo rubah becut. Tanyo poromoh mesti nan berkahwin nan anu. Nah cucu bapak tu hai tungku, nah urinang mata menepok contoh mesti. Nah urinang hai. Oronyo tungku pakai long pakai redak. Kalau boleh mahngop mumbung dengan ku imum. Nyo yang pertama long pakai redaknya untuk tampur-tampur. Kan malam nyo. Untuk tampur yang kedua urinang yang batat bacut. Biasa watak aja. Maaf tengku. Maaf jo melapik bacut ya. Lado urinang awat. Urinang meno joy tengku. Melah mesti gaga pita mak jarodro ni. Ya ko batat urinang. Nah ini. Hai tengku ni pindah redak-redak ke dia. Ikut pot lembut jaro tengkunya. Nyan kebiasa uroraya watai wo mesti urinang. Watai jak mesti watai meno teruk kenan ko. Minal faidin pagaci. Minal faidin dengku imum. Ya hana mak jara dengku imum. Marsya. Ya watenyan. Ya mbani danyo. Tanya urinang nyo ku tujuan kamu pakai nyo dengku amban. Kamu ho kan? Ya, kembali kepada dasarnya urinang. Watenyan lega kerih drognya lega kerih geboh lip segala macam. Nyan kan kalau bak cermin anak muda. Loh bak cermin lah menuhai. Loh bak cermin. Loh bak cermin. Lenyan kan ilako tengah pesuh Honda.
Kebiasaan lah lako tanya nak Honda Vespa kena bah ayah jamun pudip Honda lako. Tat 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 Honda Vespa. Hai pun ke Honda Vespa kau menang tu kau nak imum kan? Baru pudip nah. Tat 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 tat. Nak pui kun otot ibu kah. Kemudian dia kata tat 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 tat. Ibu rumah kah biasa sandro dalam ide dia. Loh bak kaca. Lehnyan itu nyan Honda lakon nak kaca pion mak dua krek intum doa bak jalan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nak selamat wa tajak bak jalan. Beberia kaca pion untuk doa jaro. Hana payah buat jaro doa. Kakulah nyan tiba-tiba itanyo hamsi plung lom plung bak kaca pion lako lom plung suka kaca pion lako nyamban gekele lako ikai dalam nanti ku blok kaca beria kena bak kaca pion ke lom. Hansip tamah bak kaca pion lako lom. Duda gekele lako gekele perumo. Hai lako kapre le siapa na tinggal tah tabo tah cek. Na tinggal tah cek dalam ini repu dalam tah ceknya di dalam bakong dan pemper di dalam. Na tinggal tah cek yang tu jak-jak bakan duri nyam. Tong pegah di jaro si kamu no. Nampak tapi hino hana hino mulia-mulia tadi kalian jelebak 4 kilo luar biasa. Nah daerah gopnya dino bere tatak nu muda yan. Nyan ku biasaan hemat yang mutua. Yan. Nyo le kita nyo tungku tak jaga. Jaga begat tungku anak kita nyo. Yang yo bak dayah tujuan apa? Nyo ke tabah jahe tungku. Gure di dayah gebah jahe tungku. Geplu hana ada depu. Hai sebenarnya hai mak yang mutua. Madrasah yang pertama yang kita tanya orang cik. Bila kita tanya tatem semubut anak tengku. Hai orang nyo mesti anak tu beuk bebenau. Nyan tak pubut kero tu. Ha tak pubut nak kena ile. Teruk kena bedah le kena bagah. But. Ya. Nyo jud di surat Fatihah hai mak. Tanya taih dalam kubur mu punuh pahala. Bila kita tanya hai tak semubut, jak jo udayah nyan kamu bagi pahala. Nyo rata-rata ubenau hai mak yang mutuah baik nak fikir kero ibu ni. Luar biasa yo. Nyo hana tajuk pada tempat pendidikan preh tunggu yang mutua. Nyo kan ancu, nyo anak muda dengar begat long, tak kembali basot. Bila tanya tamu kahwin dengan anak abi, nyan kalau malam pertama tunggu kawo ikut le rumah bang. Tunggu imu mazan ni. Ni bedah ni jak. Nyo hana ni jak malam nyo abang, dah ni lagu kameng. Kata nak muda lagu kameng. Hai malam pun le tam nikah lagu kameng ni tem Han, pak si tunggu tak Sikana lam tempat bantablo tunggu 25 ju. Ngan hasil kelapa tanya kan. Angkatan udara AU kelewaknya. Makna tu AU iro ni. Angkatan udara. Hebat tak lako ni. Amban. Hebat tak angkatan udara AU barang. Orangnya tunggu na DRS orangnya. Dr. Handes ilung pina DRS orangnya. Nanda pu dakwah rata sago. DRS tapi anak kau pumbung ro kuidung awak ro baru nak DRS bacut tepek no Dr. Handes ike anak kau tepek Dr. Handes sempatnya DRS dakwah rata sago empat lam AU angkatan udara Wirya pangkat Sonan Sulaiman Sulaiman angkatan udara mayor jenderal waplo bah suruh budaya data tinggal secret ngan putun boleh getik hanale habis mendum tunggu nampak makawillah. Ya, lem kau pegah bang, bedah bang hai nak jak malai tu. Ayah nepat ni kala nepat tungku imum. Masak melinteh hana jak. Okeylah, kita nyo. Aku yak mano lah lako. Mano lako trak lu mano-mano. Lu mano-mano lu nyan jak bak mari. Na baje na lamari sabo. Nyo kusuk baje jubah lagi nyo takup yudaimu. Kakemah payah gup dak jelah. Kenyo mudah kan? Lu nyan hana pu tambung ro tebaknya. Roma kuntu mo tam-tum tina hanabe ka qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma battum wa la antum kullu dikum kam tam-tum ka 9 bunga ka. Nyan berkat hana tungku le kita nyo tajak berat nya perlejak beut kan kakeh leh nyan leh mano-mano jak bak tempat kebiasaan tungku namari yang tablo ada muda 25 juta kana alga-alga dan siap-siap dengan tempat lodro kali nyan nyo tatuk baje kakeh lah nyo nyo gidang ku imum kakeh ki cara nyo kosok baje taluk belanga takut gidai mu
Rupanya nai luwe waktu menikah jambu anak muda. Luwenya tu kaicap di promo kali cop di promo ka bekadong. Kaicap di promo. Kalau esok lah luwenya. Lu esok itu bi luai kalan ba adik kiban tu. Nak cocok nyang ka mantap bang. Ka mantap. Dudoi tanya mbak promo, putra ko pubut, hai abang. Lagi go pubut dia jual. Oh lagi go pubut. Bedah aja. Hidung ku imam ke kamat Ibn Nasah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik tamang kena ni kalan na urun tungku yang ka umlasa nai kalan ni ji ikalan kawata go main JJI go umlasa yo hai gerah baba hai mak IPKJ JJI kata gawai go umlasa yo maera raule kata gawai mai mano-mano ne umlasa berarti menan lagi go pubut menanda pubut tinggal petam promo. Iya bedah ju lako bangai lako hana jak ber gaga go pubut ju kakak ji iraga ki ju na tungku imum kali getui semayang itu mau iraga ki oh berarti lagi tungku imum je mangat ana payah mana-mana kakak ji iraga ki jom natah di semayang hana itu wang ya semayang terima semayang ya maka jak ber yang pertama nya ku nyogo dia anak muda jak ber ya ke yang pertama ya kakak truk kenan tunggu ka na kosong saboh tungku ke bah ti ku minte pai melintai tungku imum kakak dang ilek ya tuan dah wah Allahu akbar ya anak mudanya Allahu akbar baca ayat surat Fatihah le ya tuan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lagi tu dia kuimu menukung mengai ilika putra hana payah dia tu gero. Lagi dia tiga remon. Amin. Orang hana ajak but, orang yang kesuk kunyah. Amin. Panjang ikutnya. Anda mau phone, beberia panjang mandi. Amin. Getakat ayat dia kuimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tunggu imam yang mudahnya pitun Allahu akbar pra bekah lu kolor can bude anak bude Israel mutuntung rayu ikalan lewatnya oh main kau kawan dengan anak budak Israel nyo tepah tak kirim Palestina ke dia nyo roknya ada member tu tepat tak nyampe raya barah lam semayang tunggu Allah akbar nyampe raya nah semayang lo nah pakan wab hanail Manyona ilmu tikiban ingat nak tabut babi apabila nyo pakai tungku imum putra dahun kaingin tak kena nyo pakai tungku imum putra dahun monggo abi nyo pakai tungku imum putra dahun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah nyanyo apabila pakai tungku imum nyokan tungku imum pakai anak budak Israel kiban cara ya anaknya hai fikir tungku awak dah ikut alah tak cukup tungku dia wah fikir alah watuh tungku imum di grup
Man tinggal ia ni mudanya. Rupanya lagi perumah pegah ki bandar pubut. Lagi gok pubut ju abang. Oh kai cukai tak ke ka tho cukai tayah tuan ju. Tak tungku imum. Ai tungku imum berajinilah li gede. Gutram nak mudanya dalam kulah dia tu. Wap ki ban hanail. Oma gicok gebedah tungku imum tungku ayah tuan gicok getik dalam kulah. Mentai melupa. Rupanya main titik dalam kulah rupa sembayang. Ha tak. Aku tak ada langkulah main titik langkulah di lu begalom. Duduk kali mana bibit kah orangnya kat malelong tepat. Kubu-kubu kahwin orangnya kah supaya berjerah orangnya kat malelong tepat. Ya pokok tanya baik ipidah pun oi begal lagi gau bubu dia. Putra ayu kata kau kata yang mai gau ipidah lagi gau bubu. Hai cukai telong ho aku pegang kat draw ni ju. Kenya ke cukai tak ke aku tak ke. Ai dia buka pakai kolor dak debu. Malai gau budi. Oh Malay melampun kakak perlah teraje Malay dia gede. Nyu hai baru 5 malam kuduk nak debu. Kantoi pak kantogok orang ni. Malay depan. Belah kau tengok kah. Oh drone telah gede yang betul pidah telah. Aku wo tu kena rumah tungku truk kunai tanya le rumah. Pakon kabeh bulut. Mana pun lesah. Hai lagi don pegah mana lagi kau bubu ju. Putra teman, bui kah luar nak kacop. Berakan pijut waktu ada menikah engkah. You know, kau mengak ada gumbu kau surang kau berkonyo kau biar kuah lemak kuahnya kau mengak kan. Beri apa jalan waktu ada pijut lu pakai karet. Makai ban man nak kacau bina waktu aku dukui Allah wak pra bekah. Putra demah iguti dadra aku. Man pakan man. Tinggal aku mana waktu ya ada ayah aja aku perguti. Getrom le aku dalam kubang rak kulang-kulang. Gecok mah yang Melayu ronyo hai aku ajak le bak ber tepi. Hai aku ajak le semayang ke. Nya ni kalian wap hana ilmu tuku ancu gop musabah mula. Melasahnya hai mak yang mutua. Inoi balik anak retak bebeno gepluk hai mak yo. Be nak caci maki kepada gure harga gure kalagayum tempe harga kalagayum saka sapih nasi si jahe tungku di serapa. Oh ya orangnya mak yo apalagi bunuh balik mulut abi. Balik mulut nasi uri-uri nang tapi uri nang ini hana bere-bere. Nah pernah tungku daerah-daerah gua kude lugu kau uri mulut. Gemebu tungku sabah 5 buah bungkus. Terus kena geduk pak bineh pagi je geduk dia ke pegah. Bukan depu. Abi bunuh kalau ku kuala nak si manok bunuh kan ilong si manok 5 buah ku si manok bunuh ku som lang kamar ke saya bi gaun makanan nyan kero ke orangnya hayabi ni tamang lang kamar padron ni perintah na gaun nya bapa hurina nyam pet-pet nya hurina ino hana na ino hana oh ku aku dengar le hai ku berak sakit punyuang ku sampai bapa jalan tengok bah orangnya ku butulan tu basabah malam lewat ku kan tengah kemupat tengah ku dakwah ku ada pui kahnya yang perumoh umi perumoh habis bunuh si mano ikai bunuh ku si demang boh yang lang kamar ko yang kepunuh hang yang nang kau mulut lang kamar ke bunuh ikai watak ku jak ku apa je bunuh ku jak bunuh bab mulut engkau ku mulut nyampi ku merumpa ha si mano ku mele abi buka kesop hana dia thom dia abi ilong nak kau ri mulut pai dia nane umi ti ho mak tak kebah ke malam lagi nyo empat nyo lagi bunuh ai mak bunuh watai malam tumpu na termasuk tayang bab abi ida ni mak bunuh nang ke si mana? Citi nyok jarong ke si mana? Nak ubah bukti abi malam nyo. Nah si mana citi nyok? Nak pajuh pak beno 5 krek pajuh. Rota bunuh pajuh ni kalau dia pengau kutai. Mengatat masak dengan kampung nyo. Ka sabo. Nah citi nyok jarong bagah nyok bayu malam nyo. Bunuh bagi-bagi peng malam nyo. Nah cing kai kali nuk di peng mana? Pajuh abi kan? Abi kan kan? Ni nak gak pegah. Tungku nak pegah. Hana gak pegah. Hai lu dengar le ka ko jai ka rata tempat atayan ka dengar. Ka yang pertama yang kau muluh jadi tengok jauh. Nah, pakai naik pak bunong kau muluh. Ho mata kejuli malaikat. Silimo, nah, silimo. Nah, silimo cukup mangat sabah piring apa bilung baju. Lenyan putra iklamnyo. Engkau no, jadi tengok jauh engkau no. Pak nang engkau no bunong. Kerupuk nah. Nama kerupuk macam. Nah kerupuk si bunong. Urap. Tho yang jangan pegang urap. Urap ina puno ampan mandum nai kulok yang kenyan halma gekebah ke gure malam gekebah ke jame malam supaya gampung nyo baik ma le itu dah hanam menempah hanam dale
Ni kau ri ke sao? Ai dah ni rumah dia kaju ni baju ni hambih na baju. Ikai yang palak du ko gure hom no. I wate tayu khanduri nyang gedem. Taundang kono ko pegah le habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana gundang lom ba ni nyonya ka pegah cabak mak katanya. Ba ayah ka ija kono na dapat. Iwa ni pegah mak ni jak na dapat ni tengok. Yo ni jak ni Kai beres ya. Truk kono hana kejak 5 draw dia. 5 draw tak peduk dapat man putra kena pegah ti draw urung pegah-pegah. Ti draw urung mupat, ti draw urung pegah-pegah bayang kongkon. Ya kanyan, putra ke pegah 50,000 siapa gele kepeng li abi. Lenyan bulan li abi. 50,000 gato juga ni murid 100 draw 1 juta. Lenyan bulan hogme pengyan. Nya nampak ya nak pini ya ni ngan geron hogme. Ti ton 3 ni jo kabi weh ne. Ni ja weh ne. Nah urino abi. Nah, peng minyak padu minum abi. Padu. 10,000 nak le mak. Hai 10,000. Let bebe. Ibu padu gaji no. Cicak garo yang PAS. Nah PAS no. Oi, PAS nah. Nah, ni jauh bahaya dek tinggi kau. Nah, yang PNS. Hana, kau akan mati guru mandu aku. Mantap pernah apa yo? Hana kerja malam yo. Yang kau bertahan no. Ilung yang ambil aku semikir kamu no. Wate padu pembulan 10,000. 10,000. Yang kali gue bilang santri mandum-mandum kami gue bilang mandum nyan. Oh ni juk kau gure 3 nyan. Hai. Lo pegah pajilah sedekah bajut. Nyon dengar bacuat. Saboh tabi yang muda. Nyon kau dengar begot. Sedekah beda-beda pahala. Oi, kau dengar kau mana kat awak ni? Kek kohek kau jak kau. Alah ku kau ku imam. Ayu wanyang kau di begah ba. Kata di begah ba tahu kau benar putra kau begah le. Hai sahabat muno maklum pegah haji kan dengar dakwah nak leh macam. Yang pertama lagi taplei di atas olubu nampak. Ni coi taboh timan. Ibu tahu olebu? Hai olebu tahu enggak? Katro bahasa Indonesia ni. Katro. Jak Bandar Aceh juga ke. Yang biasa truk Bandar Aceh tu retak-retak anik darah-darah oronyo kena. Darah oronyo baru 5 euro ide Bandar Aceh. Wah kena kampung nak pesta. Truk balik nak pesta dang babak gerenteng menadang Nenek, dapat. Nenek ada juga bahasa Indonesia. Nek, baku dong-dongnya saudara pak. Gekal nenek nyok karibah kabedah kadang. Alah, nek nyantpit. Nyamban kat truk Bandar Aceh. Nah, ini ada darah model kaya. Ajak kena nak kutum juga. Kakak. Gebedah nek kejak. Gekalan rupanya bak gerundung rubah. Bagaimana baku dong-dongnya rubahnya bahasa Indonesia ni tayo. Bega biasa menteng dia. Nampum. Hai mak, nyo dengar bega pahala sedekah beda-beda. Kiban pahala sedekah yang pertama tungku tajuk saboh ke balas di pelau. Kau tahu dia anak muda. Nangon bak kedai kopi tu. Ni bedah ro ni, trap ni ja. Terus kena ni bertabak KJBI kah? Ngan awak tak kali bertabak jaga kode etik. Ni engan yang bertabak benar pui je. Iji baijak roh pakai ite sabo, bet dekat. Oi, pegat Milo pakai itu sabo kemah kau. Oh, kai jeb ite dingin, paling minimal lah isaka dingin. Bet ngan ijeb ite. Oi, kuku 5 raja pakai rusu lau. Kak kemah payarah lah peng 10,000. Nampui na pajomi, mi tengku 8,000 sabo gampung long 10,000 kami ide. Payah mutang. Maka saboh tabi hai mak yang mutua nyo lagi buno nak khauri molet ne hei kak minah nak khauri molet gitu kak minah nyampat sedekah long saboh kedro ne benar takut nyampat sedekah long saboh kedro be nyan pahala terus nampum nyo tujuan jabut. Nampak sedekah long saboh ke kata saboh belah iba, cok jeb ijib nyan kagak balas si pelu. Kan ingat saboh tabi ke balas si pelu. Hai mak, paduk boh bungkuh buno nu mebu kena. Hai, paduk boh bungkuh mantang ni dengar kaji tutup tak awak.
Limang boh berarti dikari keron saboh bungkuh gebalah si pleu, dua boh bungkuh dua pleu, le boh bungkuh le pleu, pe boh bungkuh pe pleu, limang boh bungkuh mong pleu boh gebalah. Dengan lain kajai pula. Handa tengok duri. Yang empat kata boh. Yang kedua saboh tabi gebalah sertu kesau tajuk. Tajuk ko urang sakit. Na urang buta kejak minta sedekah, nya urang mekat-mekat dengar begot. Sabat muno na urung minta sedekah, ladung urung minta sedekah ku pegat akai cukup ham tadi pi. Kan hana get ladung ku pegat piasan nak tenang urung mekat bantruk ku nam muno. Assalamualaikum. Dia wak mekat waalaikumsalam. Nabi sedekah bacut nya awak minta sedekah putai kun kulhu le tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu wallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedekah. Nyan saboh tabi kagak balah sertuh kesau tajuk ko urang minta sedekah. Walau tungku hana tajuk tak ke menteng ko urang minta sedekah. Macam nak urang yang minta sedekah baik tak kun ke mono. Nak kedepu bang puka menteng kalau nak pembicah awak minta sedekah anjuk mak peng rayu nak kedepu awak. Tak ke menteng. Ni ke. Dia awak minta sedekah. Kaju sedekah. Senyum itu juga sedekah. Yang kelih saboh tabi gebalah seribe ke so tajuk juk ke mak. Ni kalen juk ke mak. Wata tapuo makanan ke mak payah kalen kadar mak nyomak getanyo kahana igo nyan tapuo nan tapuo nan mudah boh tauh ruti go tapak ngobosoh be puo. Ulang tiga tu nyomak tanyo hana igo ngan puo ruti go. Yang kedua puo boh tau be puo tapak ngan boh. Hai tungku dalam ayat go pegah ni pak go pegah wala taqullahuma ufiu. Jangan engkau berkata kepada kedua orang tuanya. Wala tanhar, jangan engkau bentak. Hai tungku go pegah pak lagu relung hang gebi up sagai mak. Lenyan hagabi bentak mak tapak trom kenjut. Hai pungo. Beile anta bentak. Apalagi tajuk tapak nampung. Baik dia war rumah tungku pintu masalah le bintih gede. Nyan saboh tabi gebalah siribe tungku. Nya apabila mak dro ni na igo. Nyan me bak setiap paleh digaga daerah lu kepada daerah gurugo. Nyan mudah. Promo duinan ane peek bak selfie lom ike yang palak kulong perte guru-guru pek nyan guru-guru PNS nyokan ino daerah gop ide nyan watejak makan makanan yang mudah apalagi truk daerah kedeh warung bambu bak lo kedeh nan tempat warung bambu lagi canggu duyuk bru kau lepas tahu tak nak kau bagi yang kau mau main warung bambu pak kurku hanai depan lo du lo mino ada pala pegah tari cipi daerah kurkuh juga go. Oh ya daerah ino bagi gertek. Puan ko tari cini jak daerah kampung lo lebih dari lom. Nyampak ni deng roi babah peh tentram riu. Maka hanapat tapumbong bek pegah rumok lumodro berea oranyo. Tu be kurkuh na lumogo ampel raya lom. Nyane daerah bek pegah drol tari na lebih dari lom. Na atuh lom. Amban kau yang makan ibu-ibu yang dari pegak drone pegak lom drone nak lebih dari lo ibu ino anak kau dari jembang kah yang keput saboh tabi gebalah sertoh ribe ke thor tajuk ke gure yang semubut anak kita gure yang selalu memberi ilmu nyan saboh tabi gebalah sertoh ribe pakan letat di antara leboh nyan letat ku gure karena wab gure taturi Allah wab gure tatuoh ta sembah wab gure jut lagi tanyo bahasa Arab hai ma nyo hana jut bahasa Arab kakmah tu maka bela tengku juk ke gure nyo tengku bek lake tiga lake peng lebih ni juk ke gure nyang kok jai fahala ge bile gure ban ngau bek nak peng 10 ribu bah mana ni kedeh nyang ni kalon bale tengku nuhiyah belaga yang gat kampung roh na male nampak ku shooting malam yo jenis kalon na male nu alah pigot bale nu
Nyohana mu internasional ite yang malay kuimu yang malay pagaci. Tapi tujuan long kau nak pumalay dro, long bantu dro nuronyo supaya tungku anu yang nai luar bergajo bak balenyo. No ramai no bak balai al munawarahyo tungku. Kampung lain bergajo keno supaya aku pun nekala nak wak dakwah malamnyo. Luar biasa ramai no. Luar biasa. Beda dengan tempat-tempat lain yang jak dakwah. Luar biasa nak mudah kalau tempatnya mandum hidup. Loh kampung 34 nak mudah. Luar biasa. Nyo ko gure hai mak yang mutuah ni kala nabi nyang ko porno tanyo kitab arab no mutai nang porno kitab takrib no. Nah, hai mak do nang porno matan takrib. Bu kitab Jawa, bu kitab Arab. Kitab Jawa ni mono kitab Arab tiga go ni jut no. Hai. Ino titinyo jaro yang na rencana jak warap. Yang kalih daftar jak umrah nai no. Nah. Golom Nabi ya Allah nu mudah kampungnya ya Allah. Betrok ya sawu kubur Nabi ya Allah. Nabi ya Allah mandumuri nang kampungnya ya Allah. Betrok gede ya sawu kubur Nabi ya Allah. Nabi ya Allah mandum kamonyo yang dengar dakwah malamnya. Betrok kamu ya kunjungi gede bak makam Rasulullah ya Allah. Amin. Makna amin netrimong ya Allah. Ya, amin Yohana tu ke tanjut tu. Lagi contoh lu pegah uronyo tungku nak baca doa le tungku imum. Padahal doa cukup lagak makna jenis uhan peti. Ya hana tu pu mana kakaknya tungku idom kro. Tarik le tungku imum. Allahumma ahyina bil iman ya Allah. Nepuhudib kamu ya Allah dengan iman. Wa amitna bil iman. Nepuhudib kamu ya Allah dengan iman. Nepumate kamu ya Allah dengan iman. Amin. Wa syurna bil iman. Lehnu pumate kamu ya Allah dengan iman. Nebangkit kamu ya Allah dengan iman. Wadakhilnal jannata mal iman. Neputamang syurga kamu ya Allah dengan iman. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nyohana jutu kaku. Kuku idom kalau tu. Man ino nangon dengan apa? Amin. Plap. Plop. Lewat itu mai kompak. Idom doa amin terima terus idom agak terima oleh Allah idom. Nyan doa yang thong terima oleh Allah. He kang mudah doa ya Allah Nabi Allah apa doa tu pun beda-beda kan. Na lam thong terima na ya dia hotel mati terima. Ban ka kebetulan hai mak yang mutuah kena ni jawara. Rencana kita nyo tanik jak waji. Nyo ibu-ibu yang na rencana jak warap nyonya payah nomor no bahasa Arab. Ide Arab anu muda, hana ya porno bahasa Aceh kalagi no ya Aceh. Hai mesu hai mak sakit ni. Sakit ni tamang tungku lam tempat tuh di Arab. Ipegat bahasa Arab, ipegat na hai macam hai mak. Yang pertama sangat panas. Yang kedua suum setengah panas. Yang kelih biasa mentang. Man sakit dah naji bahasa Arab. Bantadu pra di be. Rom tigan panas. Kumah punggung tu. Hanaju tu bahasa Arab. Ya, payah mono bahasa Arab ini yang haimat. Dulu pegah. Tanyo kebiasaan haimat wat tajak warab. Nyan urang Aceh tungku tanyonyo sok tepat tanyo. Sok tahulah. Ya, truk warap tungku motor tungku li petreng kapai, leuh petreng kapai, leunyan petreng motor, leunyan tungku yang tanyo agam-agam tungku mat perumoh do. Penuh kajak bagah ta tinggi gah. Mat perumoh do jak tungku juju. Bang jak ikut le perumoh bang. Awak travel mana? Kapalo ka tinggal awak travel le kau. Gena tamang la Masjidil Haram tungku hana ketu hora tamang. Hana kata hora tamang duduk gena balik ulikut hana kata ho jalan kiban caranya. Hai abang. Ikah dek nak pernah kamu no bahasa Arab babi. Hai bang, yo ku pegah bak drone. Long nak pernah ku dengar bahasa Arab jamun.
bakso ka dengar, babi ke penuh lelean. Makna jalan nan depu bang. Nyo tengok lu nyamung ke perah labi. Nyo umi mandum, nyo bahasa Arab betikan, makna jalan tengah kan waten bukan nyo lempurna waten jak warab. Yang putra siratal ladzina an'amta alaihim. Putra takun, hai siratal ladzina an'amta alaihim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzi. Okey. Tanah hoi Arab gimana cara teman? Muno mentan hoi. Nyo hanajut no bahasa Arab, no hoi bahasa bisu mentan. Nyo bahasa bisu trok international the. Keban. Depu ke yang kan? Depu kan? Nya. Nyo trok rumpoi depu. Ka mana? Ka bede. Yo hoi Arab. Ija Arab trok nan teo. Ma. Tempang ke obek mama that ber. Padahal tanya lewat Arab, ma artinya apa? Man hanaje de bahasa Arab kalau ke tempah wa Arab. Nya ma apa? Be mama tak tumbo uwa ke. Padahal bahasa Arab ma apa? Nya hanaje de bahasa Arab. Ya, ban. Ka bak watenya tuku di Arab, nyo cintanya bak urung-urung yang kanjak Arab. Di Arab tuku beda dengan lampu bak tanyo. Lam hotel Arab tuku kok jai lampu ba. Muploh boh lampu apalagi retak-retak anak muda bebeno nungkunyo abang longnyo wateja wate bak penting jaga lam tepot dengut nya kan lan jamuk dengut tebit harap ngong di biasa hana trelo le ya trok gede tunggu kan ikut bawa Arab buno kanya kiban caranya ipegah lewat Arab nyontu watedro ne hana tengut nyone tamang lamarat nego se tiga ne ngese tiga naijo kartu si on ube KTP nyambat lampu athena ya tanyo anak muda nya petia babang long mandum deh Arab nasi antom pernah tatu nasi nang nasi alam sagai nampak bob jaga ko aku ki bancara nyo athi ko pumatenyo lampu pe hantengun ko nyo tengah ka ko pubu ruko segala macam nyo ki bancara aku gesek lah ngap gesek mati athi mati lampu ka palau nyo tujuan mantengkan bu mati lampu athi be mati ki bancara nyo gesek dia kata wap udip pasir udip lampu kabe deh nyo ke bancara yo tingat ke borokon na ke pernah le tungku imum ke pegah pak long caranya catayu pumate lampunyo batik na ke pegah nyo cahaya batik putra bahasa Arab nur tingat ke kabe deh nur tingat kampung Nur Hayati Nur Baiti kabe doi nur artinya cahaya ya Arab iya awak pelayan Arab ma hanaga boleh kana depu betul meno ma apa nur awak Arab kai depu yo mati nyo cahaya kali ku mati nyo cara pumati cahayanya ki bancara tingat ke wate ke jak Arab tungku imum na tegolong ngene jak Arab i gampong tuku na pegak pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kabere hukum Arab nur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nyan bahasa Arab temah gob tunggu payah morno bahasa Arab tunggu be leke tumbuk wa Arab nan dengar mak nan dengar matang ni dengar katib ohno ni muda katib ohno lom yambat maka lung pegah hai mak yang mutua ke gure bersayang pakon nyo ke gopurno bahasa Arab ka anak tanyo dikala singah tame anak ke tanyo dungku kajut kajut bahasa Arab singah wate tame anak kai tupu wate tablotah kajut wate tatamang lang WC kata tuo segala macam kata tuo karena pakon wap gure dungku yang na di balai bud maka bek kengkun ko gure maka tajuk ko gure dungku gebalah sertuh ribe kuso gejuk yang kenyan wap gure dungku luar biasa ne mata maka hai mak yang mutua wate tajak bud lebih god hayanu muda tajak radio jabut ubale jak radio pakal le tajak radio le fala wate wobut lebih god tawo radio le fala amban dengan berkat tabut hai mak getanyo selamat anak muda selamat yang pekiban tabe ge pegah le tungku imum nyan wate ta sembahyang kadang-kala nasalah wate ta sembahyang nyan ge paampun le Allah taala pakan ge pampun tanyo manteng ge kira ta'lim muta'allim putra ta'lim muta'allim manteng ge kira baru bela orang menuntut berarti baru belajar
Salah tak baca surat di dalam sembahyang. Siratal ladina an'amta alaihim. Nyamban. Yang ke pemaah ada salah karena kira katanya baru belajar nyamban. Nyo adik-adik long nyertak beno nyo empat tak beno. Naga purno labi no, putra ke purno labi no. Cipagah. Darah-darah putra yang kali ke purno. Hanang ke purno ke? Nyo kuno teh bak dro ke. Si sambung. Yang nak carong kubi muda empat nyo. Dengar mak nuk teh anak. Be aduh dengan je kabi de anak dro nampaknya kau cakap kaya the. Hai kadu la jua. Golom tayu kun kaya the. Dengar anak ni mak, be aduh yang kangkon ku gure ni. Ino tapi kau ino daerah go bidi. Jadi dengar empat daerahnya oleh pun taboh. Adik ide bo. Sambung lagi lo pegah bo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sambung. Neim hai lehai. Sok-sok je. Yang duknya lah ni long cikun. Inna a'tainakal kautsar. Hakun hai. Mandum. Inna a'tainakal kautsar. Inna syaniyaka huwal abtar. Habis kan? Yang ni kala terponuk kan. Anak leung tengku bang kajut. Watahan ajut ka anak leung anak kau. Yang ni kala Nabi kagu purno ni berkan najut dia tanya. Najut ni. Hana haima nyo retak ubeno nyo bodrek edu meau. Ubat sakit ule. Ia bila 80 euro ino iron sabah ke mana. Payah ni gugu yo. Ani ko he tiga.